Mizoram Today channel clear to ten the vine che bay ule kong in here channel hi lo subscribe pa min lo clear section turin ka so ma che Mizoram Police Press Statement Tun hnaya aizol veng pakhata mei chenau pang kumhni le thlanga mi chunga hur sual na thleng nia rin hlel chung changa All Women Police Station Case Number somli pasari oblique sanghi somni pani ni somni thakwa sanghi somni pani US 6 Pokso Act RW Zathum Somsari Paruk ABIPC Register ania hemi case sui mega police malak na sang te chu hetiang hi ani ni sari thakwa sanghi somni pani jing lamdar som pani le minute som panga khan Vaivakon Police Station chuan medical officer Ebenezer Hospital atangin telephone kal tangin andam do ina mei chenau pang kumhni le thlangami chu aborala aruang an song bol line akabora thilpa ngai lo niarin hlel mu ani thule mi pat mei che na man sual kai noi ani thei thu report don ani a police party in tirngal ni in aruang endik ani hemini ve khian no te ruang hi medical officer civil hospital aizola endik tura thon ani a Doctor pani gynecologist le forensic medicine and toxicology doctor ten uluk takinan endika heta hian no te kabora thilpa ngai lo niarin hlel mu ani thule mipat mei che na man sual kai noi ani thei thu an soi hemi ani awang hian inquiry officer SI lal sang berasai lo in charge zonum outpost chuan he no pang hi hur sual na thila khoi chiat ni theya alan awangin officer in charge All Women Police Station a inquiry report a submita uluk taka chui turin case register anita ani Nauta thi chan hi doctor te mu dan chuan thok na kong vung ni in an soya doctor te soidanin achunga mi pat mei che na thil thleng nia lang ne na inzom na anei lo nia hriat ani he thil thleng hi atira tangin uluk takin chui zui ani a chen pui anu le pa po voi tam tak thu zo to anni tin an in chung che a cheng no te boral pi le pu te ani le no te pate te nu pa po voi tam tak thu zo anni to ani hemi ba ka hian then kho veng le mun sang sanga an chung ko chanchin hredeu te khotlang hroi tu then khat ba ka Ebenezer Hospital thok tu engemaw zat kom anni to bok ani no te taksa atang hian vaginal swab le anal swab la in FSL a thon ngal ani a ama ero chuni somni pariat thlakwa sang ni somni pani a report dona semen mu ani lo thu don ani achunga soitak angkhian police te chuan he case sui chuak tur senior officer te kai hruaina le en puina hnuaya thei top kan chua meka he no pang taksa hiam han en hian sexual assault nge in alanga chuti rualin no te nu le pa te police ten an kom na atangin an mani bak chu ama han en kola hetiang thil ti tur khopa lo khoi ve dang an om theya alan lo awangin rin hlel om ber an ni lo thei lo ani chu wangin no te pa hi ni khat thlasom sang ni somni pani khan man ni in no te nu hi ni thum thlasom sang ni somni pani hian chiang zo ka thu zo fia turin man ani vele ta ani hemi chung changa hian complaint dang zonuam outpost Aizol Police Station le Vaivakon Police Station na te don ani le a ama ero chu thil thleng thu muna police in inquiry report submita siwa moto case register le ngun taka chui mek lai ani awangin FIR dang register thar ani lo he no pangkhong ai thlak takin ro rel na dik a mu ngei theinan mi pui te tran pui na kan dila a chui chuana konga min pui thei tur poimo hria kan lo om ani chuan rang taka police te min hril hrevat turin mi pui te kan ngien tak mewa police ne na thu thlen tu te thup tlat an ni ang Source Mizoram Police Media Cell PHQ